Amen. Are you blessed? Amen. Let's live a simple life, kakabsat. Amen. Praise God for His servant. Thank you, Preacher Glenn. As well as praise God for His word. Amen. Amoy kakabsat, no apay agbyag tayo nga simple lang kakabsat because yung na ni Preacher Glenn nga extravagant life. That extravagant life is yet to come in us, kakabsat. The glory of heaven. Amen. That extravagant life is yet to come, those who believe and trust the Lord Jesus Christ. That's why, kanang ipagpalagip iti Apo, nagbiag tayo lang nga simple, kapsat. What a blessing. Thank you, kadugidi nga prinsipyo. Letter S, you must be saved. Amen? I, inspired, mindful, prayerful, liberally, and then encourager. Wow. Madaydayaw anay iti Apo. Let's all stand, kakapsat. As we start our worship service this afternoon, again, good afternoon, everyone. Amen. You know, having a simple life, kakabsat, dito ko maitimay sa nga makita tayo iti panagbiag, kakabsat, nga whatever we are facing, let's be mindful to praise the Lord. Amen? Both low life and high life, idaydayo tila tayo ti Apo. Magipakita deta ti simple nga panagbiag. Amen? Ket may ayaw unay ti Apo no makita na tayo nga idaydayo tayo ti Apo. Iti anyaman nga kasasaad ti panagbiag. Let's sing our first hymn, To God be the glory. Great things He had done. Amen? To God be the glory. On the first verse, sing. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son. That His life an atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Great things He had told us. Great things He had done. And great our rejoicing through Jesus the but purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Amen. Not only that we praise God in our circumstances in life, but we need to bless God. Amen. Let's sing that hymn, Bless God.
All together sing. In the stillness of my soul, to see how your love and power have grown and moved inside of me. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, one voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. You've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. I thank you for the faithfulness you showed down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, one voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God, we will sing, bless God. Amen. Let's continue to praise God and bless God. Amen. Praise God for the privilege to worship Him today. Amen. Standing kapsat, as I call our brother in the Lord, Brother Romy Asaret, for the reading of God's Word and prayer. Naimbag nga daw yung Pastor Ruby, Ma'am Kay, Pastor June, Ma'am Cora, and kadatayo amin kakapsat. Dawatik nga rod nga lukibantay ti Biblia tayo jay, Psalms 107, verses 1 to 9. Psalms 107, verse 1 to 9. So nasarakan yun, basahan din nga ikunana. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their souls fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. And He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness. Dumukter kakapsat, kararak tayo. Managparabor ken managayat unay amaming nainlangitan. Pagyaman kami unay apo iti adunga tinembag mo kada kami iti laksit kati kita adunga pagkurangan mi. Apo Diyos mabigbig mi iti kita adunga
saan mi apo nga marami taribong may arami din ket yaman kami apo tadaka kumabali na po nga mang balbali ug kita yaman nga sitwasyon kanan yaman nga basta ti pa nagbiag mi apo ket sapay lang kadita rami de makasta ako namnama mi apo na disika nga mangipanag katikitian yaman nga pasamak mi iti panagbiag no dilawin siksika apo nga mga pagbanag mi dangan sayaat ket agtalip kami kan manginanapa kami apo iti kinaimbag tiniti di mamingga nga kaasim ket agyaman kami unay iti kaddam iti ba nagbiag mi yaman kami apo iti panangisalakan mo kada kami apo Dios ket mabigbig kumaapo nga digiti naisalakan nga tattaw mo apo nga awan ita nga digiti biag da apo ket saan nga naisentro iti pagayatam dawatin mi nga sika iti mangkonbiktar kadakwada ket mabigbig da kuma nga isuda na isalakan manipud iti agnanayon nga punishment apo ket dayta ket makita da kuma ket sika apo ti manglukat iti panakaawat ken ti panagkita da apo nga mabigbig da nga iyeg da ken kaapo iti panagyaman baba na apo iti panangipay da iti biag da nga agserbi para kan kaapo Dios ket alawen tulungan na kami apo nga agbiag nga mangidaydayaw kan ka mangpadayaw kan ka ken agbiag apo nga makaiayo ta sangwanam ket alawen agyaman kami apo iti saom ore pa iti panaka kasaba apo iti panagbiag nga simple ket sapay la kadi tatulungan na kami nga ni-practice da ito apo iti panagbiag mi ket tulungan na kami apo nga agbiag nga manginanama apo Dios as ikikita ken ka iti anyaman apo Dios nga sitwasyon iti panagbiag mi ket tulungan na kami nga agkamatalakan ka akan kanayon ket alawen i-commit ken italik mi nga ken kaapo ti amin ket sapay la kadita ti parabor ken ti dimaming ka kaasim ket malakaman mi paay ket tulungan na kami no kasano nga rami din mi ti biag mi nga makaiayo ta sangwanam ket ti dawat ken pakaasim iti napatugunay nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen and amen. Thank you, Tito Romy. Remain standing up, Sat. Let's sing our welcome song this afternoon. Welcome everybody on Zoom, on YouTube, and here in the sanctuary. Let's sing that welcome song in Ilocano, Awit ng Pagbati. Amen. Ready now, sing. Naragsaka kita, adim maray ka, hintay panagdayaw, and ni Yesu Kristo, tinawag ko tapo, para burlakin ka, ken mariklam kuma. Agpangadwain ka kumablaw, ipukaw mo tamen, makipagkarara, isagot ti Apo. Sa tay garud nagyaman kamapo naragsaka kita adim maray ka hintay panagdayaw ken ni Yesu Kristo idawat ko tapo para burlaken ka ken mariklam kuma ti ayat ti Ama an kagpangadwa inka kumablaw ipukaw mo tamen makipagkarara ti sagot ti Apo ketal at kararwan ipek sa tay merud agyaman kamapo ipek sa tay merud agyaman kamapo ipek sa tay merud agyaman kamapo. Amen. You may be seated, kakabsat. Praise the Lord. Nagragsak nga makaalaman ti sinagtunggal mesa. Amen? Baka deto yung timaudi nga pa nakialaman. Aya. Ti apot makaamu. Amen? Amen. Praise God. The safe travels, the Pastor Pruvi, they are now back in Bacarra. Praise the Lord for the wonderful
celebration of our church, the anniversary celebration of our church in Pasukin yesterday. Amen. Ti apulo unay may idaydayaw kakabsat, kadigiti adu nga mararamid magapuhanan. May ipadalan mo't lang kanya tayo kakabsat. Amen. Dakil nga pribilehyo nga makapagserbi tayo iti apo. Amen. At patuloy ting ikararag at dadan di iti delegates tayo Pilipinas kakabsat for the CSC. Amen. Brother M, si Shelly, dan ni Brother Aldrich, kan sis Erma, dati Australia delegation tayo Pilipinas ang kakabsat. Amen. And then Tita Riza, dabay iji Pilipinas ang Tita Riza. Sorry tita ko na-replyan di message mo na oras na figure out mo mutun dito no na oras dito ganito. And patuloy ti kararag kasi how many more weeks? Technically this whole week lang tinabatin kakabsat. Na miscalculate ko tamok na dapat 2 weeks. So right now is the beginning of this week. Sunday we have this full week to prepare. The church strengthening conference will begin next week Tuesday night. So recap digiti tumayab kakabsat. We will be flying tomorrow, Korean Air from here to Japan and then Japan to Philippines on Saturday. Tumayab to Huwebes, ti pamilya ni Brother Florantes is Jeline, pamilya ni Manong Reggie, Ate Charlene, kun ni Ading Marie. Sangapulo da kakabsat, tapo nagragsak detan. Ay nimang, sige pa kayo, kanain ko malipatan ni Manong. Hindi report na kang pastor kat hanggang yung maligip no kaano awid mo ko isak nang i-book ticket mo, di ba? Yeah. Adu kay nga tumayab ka DJ kakabsat kat nyo liplipatan in designate ni pastoron duang L3 di umay agsundo kanyayo ije lawag kakabsat dala-daladan to ti orkestra. At then ma-welcome da kayo. Dakil nga sign ni ti HBBC may kabel to J. Airport lawag kakabsat. So plus tarin nyo man. Kayo. Yes, guys. Magbehave kay Jeroplano, tano bumaba kay lawag, kat makita da kayo ni, di kita gayom, di kita baptist. So, dati nakaraw-raw, Jeroplano, kunada na, perdita yun, ha? No, just kidding. But yeah, Thursday, flying into Friday. And then Friday, Ate Raquel is flying out. Sumangput, ije Manila iti Sabado. Pagkikita kami to ije Manila, palubos ti Apu, we're flying from Manila to Lawag together on Saturday. But sumarsaro nun sa akin ni Tita Romana, Huwebes, Biyernes ni Tita Minda, Sabado doon ni Auntie Norma. 24, wala man. Yeah, tatay. Mayab ni Diana tatay kakabsat. Kikita tayo ito't Pilipinas, ading ko kanak kanya na. So please pray for traveling mercies. Digiti arrangements iti Bacarra. Last year was the first time I attended it. It was overwhelming. To manage is one thing, to attend, ti apo lang may idaydayo kakabsat. Sa bali trick na nanood ka Jason ko mong i-explicar. Basta umay kailatan. Yeah? Sa bali man tangatawunan kakabsat because there's a lot of people staying in. I'm very excited. Digiti pastors, churches, the things that we'll be doing for the pastors. I'm very excited to serve our pastors and the pastors that will be coming kakabsat. So, di madama ko coordinate ko tata para di health screening, coordination and all that. Kat, amin tayo nga makapan in person, agserbi tayo amin. Kanya tayo nga makapan in person, agserbi tayo amin. Baboy ti pa nang ikararag tayo. Amen? So, all the sessions will be on Zoom. The night session will be live streamed kakabsat. So, if you're able, whether you're at work, you're at home, join the Zoom kakabsat. Amen? So, ikarkararag tayo, tigiti speakers tayo, Pastor Edwin Tan, Pastor Freddy De Vega, Pastor Ando, Pastor Pruvi, and then Pastor Erwin. Amen? Preacher Erwin. I think the sessions ti bigat, mostly in the afternoon breakout and then
2 or 3 speakers at night kakabsat. Kararag tayo tupay kasi Tuesday night is kick-off, Wednesday, Thursday, G-main, and then Friday will be basketball fellowship di giti pastors. Di ito pakakitaan, ti kalaing dang agsisinikil nga una ni Pastor Pruvi kakabsat. And then after that, it will be a busy preparation for the celebration of our church anniversary that coming Sunday. And then after that Sunday, hangag sardeng dito kakabsat, agsasaruno adungo maobra. So patpatuloy ti ikararag. Always be prayerful. Ti adipon na ken digiti tattao nga magsubsuporta ken kuana. Amen. Tanu may saka nga magsubsuporta ken kuana agad expectarum may karkararag kalata. Amen. Digiti ubing amok nga mindful ken prayerful da kay ti pastor tayo dapat duray da tayo nga grown up. Yeah. Kararag tayo pa ti anniversary dan to ija Australia kakabsat. I was able to book our pastor and his family's ticket. Tumayab da iti June 24, they will be arriving there June 25, Australia. So, the reason why I am announcing this is next month pala, Dijay. Ada pala gundawa yung agplano, agsagana. Mga tendar dito anniversary da di Australia. Amen? Nang kami ko may CSC, kay atendaran di anniversary di Australia. Itong makaban di Australia, kay atendaran di family camp to no December. Nang imakapan December, inkay 2 iti National Baptist Day ti January. After that, missions conference. Agsublin tumanen CSC. My point is, agplano kayo, agkarara kayong agbakasyon, ngam ibatog yung kadigito events ti church staff no, productive ti oras yung Pilipinas. Amen? Amen. Ako may bayagan nga ro din, Daniel, play the choir, and Pastor Pruvi will take over. Christ